lo fatu le mai monga lo ta nu ele mana tu ia wa tu na ia tu le pong sa sa fe ngai lo ta nu ma fe ngai ma lo longa ale nei fo i wa ta to fe lo ile nei ta ya fo le aso fo le lo fa ma le ngai le yo le tu ia lo mai ya se fa po ponga vo nei o me na tupu ya wa fo ile no fo si le fia e mo atu le ta to tala ile tau o se o to tonga nei o tu langa le tau e pe na fa ma wina ile ta ya nei ma le official ba ai tau i mulino ile ta tono le tu lai lima o le o to tonga o fau tuanga pe o na fa malo sia ma tu ina mai ti munga mama fa le ngata leo ngata i fale ma lo longa le o fa pe mai le tu langa le tau o fa le au ngai na nei tala le tau o fa ma wina o fa le au ngai na nei tu ina mai se fau tuanga i sila to ai nisi o fau tuanga lo tu ina mai wa fo ile no fo sila fia lo ta no ai mai se o se tulanga ma se fau tuanga e tu ina mai le official ba ai tau e le o iai se tulanga lapata inga o se tsunami e ono a fia ai Samoa e le o iai se tulanga o lapata inga na tu ina mai o se tsunami e ono a fia ai Samoa ma fua le fau tuanga e pe tu ina mai ina wa fa mawina le official ba ai tau le fia ile o tonga i se taso ma fu ile fia nei le na fa mawina e ono tesi ma le tolu le fua ma fu e pe ona a fia ai le ma lo tonga tatou tala mua mai le tu ma lo fale a lupo ua tatala lo ia nei se tasio poloketi o le sua vai mo le tu ma lo fale a lupo e fatang e vai e tusa ma le se fulu afe lita le la poa a to ai ma le fausia leo se ono fale e teu maluai le nei fa moe o nisi o vaenga o le pau o mea si o mia ai le fale o le pamu vai solar bano a toi ma disi o vaenga mo o mia e fa to tonga ai le poloketi o le company o fa ingoina o le Vision Engineering Consultant le sa ngafa ma le fa tino ina o le ngā wenga ai o le kalesia le upa iyo o aso ngā tai po le kalesia mamona le sa la to fa tu peina le nei poloketi ta ua o le tasi le nei o fa fita uli sa fita yai mali tu malo fa le alupo pe ta i o le wanga le lei Samaria e ata wala mai le kalesia e pe o na ele nei so swani sa la to fa tu peina mo le tu malo fa le alupo o le afionga le minister le to fa olo a foa fiti va ai na sa no ai le sa noanga autu e ta tala lo ia ai le nei poloketi mai le matanga duenga o tina matamai tai o lea ua whaamawina se tasi o pukolo keti tā ua e pei ona whaailoa ma whaalia i lunga upenga ta whailangi. Na whawhitaia se tasi o tina le matanga duenga o tina matamai tai i le awa noa na whaailoa ai tā leni pa pea tu langa o pisnisi la iti e ala i se whanotanga whaalawaa le malo lea o lo whaatino matali malo ai Samoa mo nisi o tūlanga o antina e mo alo ma whanau i le nei fo i tūlangi. E le ngata o loa tau lima, ai o awa noa fo i na maua fe whaasoa i ai, ma nisi o tina mai atunu SS o le Pasifika. Whafonga mai ai le, whaatatanuanga le ma se tasi o tina a whai pasilis. E mitanga o le loto o nei awa noa tāu. A waile ma whai ona i loa tele atu ia tāleni ma me ngausi o tatou lima. Pe ana le se anoa awa noa nei au mai pe o nei fontanga. Ia wa matou o mai ai. Ia o mawhaiona maua i fo i matou tupe nei asu. Ia awa o nei o loa. Ia o au ia e ngausi lava ia o lima ia me tau lima. Ia le pe na usu matai au. Ia ti ngale matangi matimu. Pe ia lai mango whaasol aton mana i orsele ni le sa maua tai a po. Ia au le mea moni lava ia. Mana ia whai mai ai nei fono whaapea. Ia ma maua ia awa noa o mātou nei. E o mai e whaalaulua mai e tatou o mea tau lima o loo. Ngausi ai tono Samoa. E mole ale nganga whaftaitele le ofisi au tina matamaitai. Awa ana le se anua le ofisi au tina matamaitai. O ila tauna lea e wala au atu e mātou o mai e tari sapaian nei awa noa. O so se taimi ala e wala au atu e le mawhai ona o whatamala iai. Awa e le o awa noa le au maua. E mawhai no whaapea to awa noa i e ta o awa noa wha au. E le maua ngō fie. Awa a whape
e le se polo kai mau market ngau si al fale mfaatali ya vanua nei ia o le si tu tau wal watu ia mato fa la ulo i lungore o la langi ato i lungo penga te faila ia me se fa la ulo atu mo ta folinga ta itale fa ia en market mai le matanga wenga soi fu malolo ina o le wa fa ilo le matanga wenga soi fu malolo ina wala tala tu le se la ule fa yo le tunu o fa ma o dia le matanga wenga soi fu malolo ina le ha afia le ngase o le tangi fiba o le lua vai aso ma vai na fai doai fo ina matanga wenga i lunga upenga ta fai langi e silia ma le lua se fulu le a fai o ila tauna fia pitai o le wa fai doai se pepo fa mtalanga mai le matanga wenga so i fu malolo ina o lo o fa tupula ia pe le a fai o le tunu wa fia ile fa ma ile nei o le tanki fiba na mo le no e silingi ai pe se fina ngalo le office sili le fionga ya Dr. Ai Ono Eleke Karoma i sona fina ngalo e tu sai ma le fa mai le ua pisia ma fia i do tatu no was full pesa lau ya cases le wo yai ai le fo ile fa ya le tissue typing fo ile le loi a me ia ese fo ia i ko nga dengue fever le variants le yai ia ola lava fa lava ngal venga mtanga venga la fo so ni ma yai le fo le DAC le doctor committee na ia mele education fo ile vanga fo na ia au so ni fo le kan fainga nga fa titia breeding sites so mosquitoes ia la fa ia le fumigation le mtanga venga la fanga fo le ia namu i meio ma ia cases mon kwele mfanga o mala nu a kwa peona o nu ma la fanga ma fonge ma fale yo ma ia cases o fale la nga la fanga terminate mai le matanga luenga wa onga o le ua taula mua le ofisa po le matanga luenga wa onga e tau sa ilia le vaenga tonu o lo o fa le tonu po fo mai ai le ngaduenga fa sa wo o le onga sa wo se tasi lea o vaenga lo nga lulue matu fa tasi ai le matanga luenga wa onga tanga luenga leo pa pele matanga luenga pisnisi ala manuia malepa e fa amalo si ai matua ina ia una i fa na moa o onga ma ave sea mai le tūlanga o le fa taule o loa i le taulanga po no fuanga fai tele ai mai so le fa i loa manino le i matua e iai fa salanga e a fia ai pe a fai ele a vea fa nau i le a onga o le so le na fa tau tai ai se pokalame ta pena i fa nau a o le i o atu ma le isi la sanga moa o onga na mo la va no e fesilingi ai le minista o a onga ma nga no ule fionga se ula yone i sona fina ngalo fa alia e to sai ma le mata upu o lo tau sa ilia po ferme le mafuai le pa u maulalo lava o onga ai o se si le a tiro atu o le lava o le tapenanga ai le ia mai ta mai le a onga o le telo taimi to a mafau a fai a onga le safety o ka maiki mafai ai o mea ai le ia o nutrition lea o le kea lea ai o le mea fai mai tua no winga a fa pe o mai tamai te tua i a inga o i lo pui saunga le mu o i lo a ai mea ai malolo ina o i loa ia le saunga le mu i ta alonga ma mea umai o i e o mai tono la o ele to e alu se tai mea fai a onga to e tau fai ina mea ai o sa olo e fai mata upo le a onga pe o tasina mea o le fa alu fe sasye ia le i tau vai ia onga nis taimi so lungo tato pop kalame o to tonga pe ona tato mafuta ile nei tai au o woni ngalo tuli te tau mai se temio le fia na nei se fa popongo tato antamo news mai le sunga le lua amesene mo le tato pokalame ma sani ai no toi fa mana tu fa fanga lo tato nu o woni ngalo o lo yai le tato o nanga o le tato live stream le e ma fai ona live ai pe pu ai ya tulango fa fai poiponga sa fai o maliu tau sala online pole lava so se tūlanga o wha moi ngo a inga i se tau tala whea ngai e tu sa malau wha soa. Wha so tai maile tātou numera fitu tonu wha ono li maono wa ule nei mo se si wha talitanoanga. Tātou whiloa i se si wha so mua so i fua mai manuia.